Ditaba ka puo ya Sesotho kanaleng ya bobedi ya Lekgotla la Kgaso la Afrika Borwa. Re utlwisetsa tsona ka kopanelo le Agustin Letlalo. Ha di thakgole ka o lekola tse itlhommeng pele. As a country, we have X number or amount of resources that we have available. Here I'm talking about financial resources, I'm talking about human resources. Hona le kganyetso tse matla kgahlano le ho saenelwa ha seswantsho sa molao sa insurance ya naha ya kalafo. To bring fresh minds, fresh hands to improve the quality of the counting process. Komishini e ikemetseng ya dikgetho e ntlafatsa maemo a yona a tshebetso. Semathi sa Afrika Borwa se phutlang ka mokotla Caster Semenya se tlilo khutlela lekgotleng la dinyewe tsa ditokelo tsa botho ya Europa le France hosane. Hona le dikganyetso tse matla tse kgahlano le ho tekenelwa ha seswantsho sa molao sa insurance sa naha sa kalafo ka sebopeo sa sona sa hajwale. Mopresidente Cyril Ramaphosa o lebeletse ho tekena seswantsho sena sa molao Union Buildings hosane. Business Unity South Africa e batla ho tseba hore na ke hobaneng ha Ramaphosa tswela pele ka mohato ona. E re o kotsi haholo lefapheng la naha la bophelo, moruong le ho batsetedi. As a country, we have X number or amount of resources that we have available. Here I'm talking about financial resources, I'm talking about human resources that are available to service our health needs. Now, you cannot ignore these resources and think that you can simply proceed to implement so major reform without taking these into account. What I mean by this is the fact that the health workers have indicated that they have concerns. And so, for the NHI to be fully implementable, you would need the full buy-in of the health workers and address whatever concerns they have. Momentum Health Solutions e re ha o kengwa tshebetsong tsamaiso ya naha ya bophelo, ho lokela hore ho nahanwe ka ditshitiso tsa jwale. Unfortunately, our South African economy is a little bit suppressed. Unemployment is at its highest that it's been for a while. We don't have as much tax base in order to be able to fund new initiatives. And so as a result of that, anything that's going to cost our economy more money is a difficult thing to implement. We believe that the bill in its current format is likely to do that. Le ha ona le ditshebollo tse ntseng di tota, Khosato e re ona ke mokgwa o motle haholo ho tlisa tekatekano lefapheng la naha la bophelo. We cannot sustain a society where 250 billion rand a year spent taking care of the medical needs through medical aid of 16% of the population. Even they can barely afford medical aid costs and premiums and out-of-pocket payments. And a similar amount is spent taking care of 84% of society who depend upon the state's overstretched and under-resourced public health infrastructure. As a result, many people are simply dying of diseases which could easily be identifiable, preventable, manageable, and even curable. This has an impact upon the families who lose loved ones, breadwinners. It has an impact upon the economy, which is disrupted when people pass away or are too sick to work. It has an impact upon the fiscus, which has to cater the bill. Mosebetsi o saenelwa setshwantsho sena o tla tshwarelwa Union Buildings Pretoria ka hora ya bobedi hosane. Ka ho le leng, Palamente e ile ya tjhella monwana setshwantsho sa molao sa insurance ya naha ya bophelo ngwahola. Mmuso wa ANC o re setshwantsho sena sa molao se tlo fana ka phihlello e akaretsang ya ditshebeletso tsa tlhokomelo ya bophelo ho maAfrika Borwa ohle ho ya ka molaotheo. The aspiration to create an equitable and just health system has been part and parcel of our struggle for freedom and democracy. Dihlopha tse ding tsa baahi di ngongorehile ka sena di re molao o tlo kenywa tshebetsong empa ho ntse hona le mathata a maholo ka hare lefapha la bophelo. We are saying, honorable members, that we do understand some of the concerns about poor management, but we want to say to you that even in the overburdened public service, there are a lot of jewels, there are a lot of good performances across. There is understandable and justifiable anxiety on the part of a number of stakeholders on how the NHI fund will be insulated against mismanagement, poor governance controls and corruption.
A risk management framework will be developed in this regard. Hara tse ding setshwantsho sena sa molao se setsenya hore se tla fana ka tshehetso hore ho se ke wa sebediswa lekgetho ho tswa ho meputso ya basebetsi. Other concern is on the role of medical schemes under NHI. The state will be the sole purchaser of health services on behalf of users. Eligible users will not be able to opt out of the NHI or of paying the appropriate contributions. Ka o le leng mekga ya bohanyetsi ha e ka ba ya tshehetsa molao ona. Do not sell a dream to people. When you misdiagnose the problem, you will not find the correct cure. The cure is proper financial management and zero tolerance to corruption. However, that cannot be done until people like the former health minister is held accountable. The NHI, contrary to popular belief, is far from what it is said to be. The NHI is not the eradication of a two-tier system. No, the NHI is true evidence, and the fact that the only way to eradicate a two-tier system is through nationalization. IFP yona ile ya totobatsa hore le ha e tshehetsa ditshebeletso tsa tlhokomelo ya bophelo tse boemong bo hodimo empa e hanyetsana le molao ona tlasa mabaka a itseng. We are of the considered opinion that the current form of the bill before the House today is not achievable. We state this for the following reason: affordability. Government must take serious note that thousands of medical professionals will leave South Africa as the NHI is implemented, and that will leave South Africa in a serious crisis. Qetellong ditho tse makgolo a mabedi le metso e mehlano di ile tsa tshehetsa molao hore o kenywe tshebetsong. Mme tse 120 a metso e mehlano di ile tsa ba kgahlano le wona. Mopresidente wa ANC Cyril Ramaphosa o sireleditse insurance ya naha ya kalafo NHI ka hore ke karolo ya mekutu ya mmuso ya ho netefatsa hore batho bohle ba fumantshwa phano ya ditshebeletso tsa kalafo tse lekanang. Many laws are often challenged, but our duly elected people have voted for that piece of legislation. And that is the democratically elected representatives that we all have. So in their wisdom, they have voted for that piece of legislation, and whoever is unhappy has a number of other avenues. I call upon COSATU to prioritize the lives and health of civil servants, teachers, police officers, and other workers over their political allegiance to the ANC by joining the DA in this fight. I call upon our world-class doctors, nurses, pharmacists, and other medical professionals who make us so proud to be South African to join the DA's fight to save our healthcare system. Komishini e ikemetseng ya dikgetho IEC e re sephetho sa lekgotla la molao wa motheo le mokga wa umkhonto wesizwe se kekisa amapampiri ya yona ya dikgetho. Komishini e tswetse pele ka hore sefahlego sa Zuma se tla dula sentse se le pampiring ya dikgetho jwalo ka moetapele wa mokga wa MK. IEC e re e batla hlakisetso ka sephetho sa lekgotla la molao wa motheo. Kahlolo ya lekgotla nyeweng ya Zuma ya ho ba nkgetheng e tla fana ka lesedi hore na e tla ba setho sa parlamente ka mora dikgetho kapa tjhe. The face on the ballot paper of a party leader is that which is in our register as the commission, and currently the leader of the MK party on our register is Mr. Zuma. So his face is on the ballot paper on behalf of the MK party. So there would be no change there. Secondly, the leader of the party and a person being a candidate to go to parliament are two distinct and separate things. Being a leader of the party, you don't have to qualify to go to the legislature. You will be a leader of the party. Batho ba tla kgetha diterekeng kapa mabatoweng ao e seng a bona. Dikopo tsa bona di tlo kwalwa ka la 17 Motsheanong. Ke dikopo tse ka tlase ho dikete tse 200 tse amohetsweng ke IEC.
Given the high numbers of expected voters in London at 24,000, this station will operate on both the 18th and 19th of May. The international segment of the voters' roll for out-of-country voters has 56,696 voters. IEC e re e tla tsebisa dikantoro tse 23 tsa dikgetho ho phatlalla le naha. The ballots to be counted are generally big. I mean, on the national PR ballot or national to national ballot, there are 52 parties. So the propensity to make errors when you count a ballot of that size increases. Hence, the need to bring fresh minds, fresh hands to improve the quality of the counting process. Komishene e sebetsa le bankakarolo ba fapaneng ba tla etsa bonnete ba hore dikgetho di tsamaya ka tsela e nepahetseng. Ke batho ba fetang dimilione tse 16 ba kentseng dikopo tsa ho kgetha ka la 29 Motsheanong. Lefapha la Thuto la Free State le ipeditse ho banka karolo mekgatlong e fapaneng ya setjhaba ho sebedisana hammoho ho fedisa merusu dikolong. Sena ke ka mora hore morutwana a hlabe le ho bolaya morutwana e mong ya dilemo tse 10. Ke motsotso o mahlonoko lapeng la Halepile ho hlokahala ha mora le setlolo sa bona ho ba sile ba kgathetse matla. Ba ne ba sa lebella hore a ka tsamaya ka mokgwa ona ka dilemo tsena tsa hae. Ditlaleho di kuma hore o bolauwe ka ho hlajwa ke morutwana ya dilemo di robong wa sekolong se seng se haufi. Ke ntho la re thefula ya go tlisa bohloko haholo ka lebaka la hore lahletswe ke ngwana e sa la re modisa ho tloha bonyaneng ba hae mo boqetetseng pheletswa hae ba la ga phitswa ke batho go tutla ka difulela ngwaneso a hlokahetseng. La ga re fitla mono mo kotsi mo ntho e tsaetseng teng ke tsalo e mo tsaetseng teng nna le mofumahadi re fitla ho so kentswe danger tape maponesa a eme mo e le go ngwana rona sa le ka ga ambulance. So go le batswadi ha ya re ka ya go dula hantle mo le no tjena ntse re se monate. Le bobeng botle bo teng bo motho a ka ithutang bona. Barutwana ba kgothaletswa ho ba le boitshwaro bo botle ka ntle le ka hare ho dikolo. Re tsebe hore bana ba rona re ba ruta ka tsela e jwang boitshwaro bo tlile pele ka hare rona hobane ni ntho e qala ka lapeng. Boitshwaro bo qala ka lapeng bo ya ka ntle. Jwale ka ntle matitjhere a ruta le bona ka hare dikolo mmoho le batswadi le rona re nke karolo thutong ya bana ba rona. Lefapha la Thuto la province le se hollotse ka bohale merusu dikolong. Le re dikolo di lokela ho ba ditsha tsa thuto e nang le boleng. Re sebedisane mmoho le di-HGP tsa rona, batswadi le matitjhere e sitana le di-community organisation mo re etsa bonnete ba hore dikolo tsa rona di ba safe. Dikolo tsa rona ke mo bana ba ya teng ho ithuta, not mo ba ya teng ba tshwere dibetsa ba tshwere dithethefatsi. Lefapha le re le sebetsa le sepolesa, makgotla a taolo ya dikolo le lefapha la thekolohelo ho matlafatsa polokeho dikolong. Le bile le romeletse molaetsa wa matshediso ho ba lelapa la bomofu le sekolong se amehang. Konelo le Kgafola, ditaba tsa SABC, Brandfort. Mokgatlo wa basebetsi Hospesa Northern Cape o re o batla keletso ya molao ka mora hore basebetsi ba 700 ba tshireletso ba hlolehe ho fumana meputso ya bona ya kgwedi ya Mmesa. Basebetsi ba amehileng ba sebeletsa lefapha la bophelo ho phatlalla le province. Balebedi ba felletsweng ke tshepo ba sebetsang meahong ya ditsha tsa bophelo ba hlalosa ha ba ntse ba emetse meputso ya bona ya kgwedi. Mathata a bona a o sa lefshwe meputso a tswela pele le ha mokgatlo wa basebetsi lefapha la bophelo le khampani eo baneng ba isebeletsa ba tshwere ditherisano. Mokgatlo wa basebetsi Hospesa o re o ngongoreiswa ke ho sa lefshwe ha basebetsi. Oliver o re ba ngongoreiswa ke ho sa lefshwe ha basebetsi meputso ya bona. O re ba se ba kopile bonamodi ho maqwetha a bona ho namola.
nakong e fetileng balebedi Northern Cape ba ile ba tletleba ka ho sa lefshwe meputso ya bona e lekaneng le ho sebetsa maemong a sa thabising. Ba boetse ba bontshitse ngongoreho ka ho hloka disebediswa mosebetsing wa bona, ho sa fumane dibonase, ho sa lefshwe tjhelete ya kamora dihora tsa tshebetso le ho lelekuwa ho seng molaong. Lefapha la Bophelo Northern Cape le ikemiseditse ho lefa khampani e amehang le ha le sa hlalosa letsatsi. The guards are not paid by the previous company whose contract came to an end on the 30th of April, that is Defenso. We as a department are still within the 30-day period. Hospesa e tla bea maemo lihlo ho etsa bonnete ba hore basebetsi ba fumana meputso ya bona. Thabiso Khadebe, ditaba tsa SABC, Kimberley, Northern Cape. Jale ha re lekole hore mebaraka e sebeditse jwang ha JSE e ne kwala horeng ya bohlano. Ranta ha ya sebetsa hantle kgahlanong le ditjhelete tsa dinaha tse ding. Diabo ha dia sebetsa hantle ha mebaraka e ne kwala horeng ya bohlano. Ditheko tsa thepa di sebeditse hantle ntle le oli e tala. Semati sa Afrika Borwa se phutlang ka mokotla Caster Semenya se tlilo khutlela lekgotleng la dinyewe tsa ditokelo tsa botho la Europa le France hosane. Ke phetho e ba le moifo wa ditaba tsa Setswana hosane horeng ya borobedi Phirimana ho latela bolepi ka lefu Motaung. Khotso. Katsedi ke le boa papui maduma ho tsabile pasta tse shebile hona botsema ka jeno ho hlakile ho rotla hle dipula mafatsane a jadileng a duma boholo ba karolo e ka bolo botjhabela hona ha wa karetsa jalo mafikeng o tla jalo ka Pretoria Molodi le hona ka polokwana o tla jalo ka ha ro Freestata ka thoko ho mapopoteng sontso bana la fela marumona le mane le moya fela e sa nkae hosane boholo bana o hlakile fela tlebele marumona le mane tla fela le hore mafatsane tla hana le hona ka ro mafikeng o nyola o tla fela ka polokwana le hona ka ro Pretoria Molodi ka thoko ho mapopoteng o sontso bana fela moya sa nkae ba borepi ba tlhokomedisa hore o tla hle foko moya o sa tsitsele motsolo o makro hla e she boholo ba karolo e ka blo botjhabela ha sentse ke sala ba le hona ka hare ho Northern Cape ha sentse re shebile hona boholo ba Gauteng ha se boholo ba Gauteng hlokomele hore o tla hlopole fela ho sa enka e Pretoria Molodi le hona ka Johannesburg gradi di tla re thafela ho mashome a mabedi a metse e mena ka ofela boholo ba Limpopo hlokomela le ka mafatsana e jeleng re duma bolokwana o tla jela hona ka re mokopane gradi tla re thafela ho mashome a mabedi a metse e mena ka ofela Mpumalanga sentse ke sala le hona ka Carolina o tla jela hona ka re emelo ka mafatsana a jeleng re duma o tla hlopole re gradi di re thafela ho mashome a mabedi a metse e mena ka ofela re pala ka thaka ha ro kwa Natal Peter Maritzburg le hona ka ro Vryheid hlokomelo le teng o tla o tshetse fela hedi kana tseng kwa start e tla hle fela ho robedi o fitla ho mashome a mabedi a metse e mehlana ka ofela ho le ba Kapa Botjhabela o tla o tshetse ka fa renete re gradi di re thafela ho mashome a mararo empa tse re shebile hona ka hare ho Komani le hona ka maletswa le teng o tla o phole fela ho kgethileng a tse re shebile hona ka hare ho Calvinia di tule tse kgedileng hona ka Ruvustal teng tla hlotshise hona ha sa di grate di ritha fela ho mashome a mararo a motse o mong ka fela ka paloboa le teng hlokomele ho rotla hlotshisa ka apindo leo le hona ka haro Springbok ka baka la moya o tshisa ngashibile hona ka haro Sutherland le hona ka Calvinia o tla phole kana bona yona e tla hlotshise hona ha sa le bolo wa Freestata ka mafatsana e jedileng a duduma le marumona le mane hlokomele teng tla phole Bothaville o tla jalo le hona ka re ho vela kwa msense ke sa le hona ka Bloemfontein Muscular tla phole Webinar e tla qale fela ho supa ho fitla ho mashome a mabedi a metse e mehlano ka ofela Northwest ka mafasane a jeleng a daduma tsibile ka ro mafikeng re gradi tla re tafela ho mashome a mabedi a metse itseletseng ka fela Ottosdal le hona ka ro sa tsone ke teng hlokomele hore o tla hlotshetse fela ho itikanetseng re tla ke bile ka le Rustenburg le teng o tla hlotshetse fela ho itikanetseng ba bui tsa bile pele ka lo a be etso khotso